influence phalozia mi izat hil hagaw wa mang thai tam influence phalozia khangdong ho hi mi izat thi na man na to tam sim sen lo he tai aji chu he chi hi satan man cha tools phapen ta khanai hi chu ho zia hi khangdong tam ta lamwaya minumi pa ka na heta minumi pa kinep no jong ki thei ta lo bad influence ya in sunga phat ta da na ki uma polanga thil si na ki bol ji ta na bad influence ya nu le pa gin chat lo timul ki thau liu liwa kam kaliwa il ha naw tam ta umji bad influence example khat in sailing America gama Charlie Kirk ki thana chu athat pa chat chu confirm chat wang ka sai thei pon he jong le custody a mi khat pa he Robinson a keti apa hi retire wang he tele kilomin cops hi le kilomin na apa hi athat pa ki mat na hi apido hi apa chu apa ina asa sei khat na chu kalung tong khata khat chu piam tele we have give him enough ipiam avat ka chapa ka pi ka bol pi loi piam ka bol pi is okay in jong nom ta grol jam khana kisa ina cheng education jong hoi ta sang ta hung hi do ta LAPM ma wa ni ka bol pi lo pi ta lung na cho zana chu mo lo cho pa chu aji chu anani khom na wa hi ni ha anani khom na wa hi a keu lim na wa hi a sai do dan he chen apa na he ta so ai wanga angai to hele apa in police na ato a gama dinga mi pia dinga society a dinga azile achate dinga a phalam ane hil ho so se batam thei ta mi te hon avat zui thei ta khan mi ne hidan chapa achapa in hitabanga tol thana jing jong hello na pathen tu sei khat alo a phalam gp khat thuta gp khat te thaute chu ama in aga kap li jing chu ngai to hele ha sai ama wang thuta uplifting ham alo achapa adi lo lam pa chu o a selfie ding apa wang chun kichi chama apa achapa chu police ho khona pido tan ale Robinson chu in sung hoi ta ong ki kho kha awa jong nei lo anu le pa in ngai lut nan thing se na ngai lut jong le awa jong nei sa lawa la ya chu in sunga hoi ta a hil la ya chu ipitiam tial polanga loi le pai phalo bad influence i jos ya chu alung thima hung lut pa chun mi ga tha chu na hi chu hi in kho wa khang dong te hon in to ding bad influence ho chu le ikivian diu ho til them khat kan share no me ke ma experience a kon le le kha ji ho chu le pathin thua ko na them khat ane view heti a khat na chun imu ho isim ho le khabu magazine novel kiti ho that promotes passion fantasy worldliness or questionable morals lungmo su thau thei ho na aphalo lama fantasy lungthima fantasy nei ho vanoi lama ai puimang the ho elekhasima ji chu khangdong te elekhasimi hivin many are led astray by reading books that arouse the imagination and stir up unhealthy emotions ga sai dinga chu sim thei za the ho influence tam ta amin me cho zo si hi avoidable ngai anina flirtation and idle companionship khangdong ti ha dia high school hi lai college life ho hi event na hele hi cho hi nai lama cho aji chu lekha kisim khom classroom ke to khom ki vop ji hi cho zo si hi ipitiam te hele high school hall college hi lai ya til khat chu i het ding khat no til khat ami love akiti tinga hele khangdong tam ta in i het hilu chu phiam tele attraction to infatuation to love kiti hi he khan povin he ji chun mi tam ta he chi hil ji maybe as you can say ham dia hele classroom im khom pe na hen ting la henge pasal nu me hina chu yes there will be attractions nu me pasal hina na opposite sex hina chu attraction jong ding ki pa chat na ki dei chat na jong chu ding a hi ama wang you should know the boundaries ya kan say sau be no men chala hi ga sai leng nu me le pasal high school chule intermediate school ho higher secondary hong lut ho hen dong ma nei ding call video call chatting
whatever ibol no ma cho he jong la tu nya ne het deu khat piam te le love ngai lut na kiti amin attraction may omin infatuation omin hi infatuation ti tinga like it can be an attraction between boys and girls na no me le pasal ka kidei may attraction may ho hi ichi the ngai cho ngai lut na ti tinga le ngai lut na di ta lung set di ta kiti hi no ho in nu mei hoi ta khat ham ai lo le nu mei khat na ki wa pi khat ki ba na ai lo le ama chu ipem khat personality hoi ji ham de ta hi ji ham amel hoi ji am pem khat ji attraction ma hele that is not true that is not love it's attraction amel hoi ji you are attracted infatuation ti tinga hele attraction a ko na ban hung ho hi cho chu infatuation hi cho lung sit na ki ti tinga hele it's from God. The Bible says, love is kind, love is unselfish, love is noble, love is pure, love is self-sacrificing. Pathena ko na ngai lut na hung hin. Infatuation is tinga le attraction ma pasalin no main. Lam hang ilho hla tinga hele na til si ibol hil tinga hele. Gigidai talo. That is not love. It is infatuation. Messages to the young people kiti le khabu khat men hi chi anasim leo chun hi chung chang thu ho jang hi hoi ta agi sei na omin na mu the ding hi na sim be the hi true love is a high and holy principle altogether different in character from that love which is awakened by impulse and which suddenly dies when severely tested ngai lut lung sit na di ta kita kiti chu the test lane pain ha sat na ya so marriage vow la ho khoni pi aba sei wa till that do us apart in health, in wealth, in sorrow, kiti cho. Iya su kakating le. Ngai lut na kiti jong hi jenei ho de nga ham kati ji. Love and infatuation hi jeneu khat ne het sin ngai. Ten athum na impulsive attachment, hasty courtship, giving one's heart quickly without spiritual reflection on or parental counsel. He chi mi tam tan ki bol he cho. Ki zam kiti ho na. Lungsit na hi kiti a ngai lut na hi kiti a ilung thim bum pi mi khat ki piji ini echa ipi jong hello in khusim jong hello e het pha lo mi khat in hel ting ale lung thim pum pi ki mau pi jing thagaw lam ngai to dat na umlo pathin do khen umlo elo wala inui pa do khen umlo ga do umlo wa gu thima khat to ki ngai ki jam few have correct views of marriage and many are hurried into it by impulse without considering its responsibilities mitam tai ading heji ahoi mama jing mitam ta hin kitchen numele pasal hung khoma kitchen kiti hi we don't have the correct views aji chu say thing say le han numele khat la pasal khat hung kin attraction hung khoma ahung lup khoma ita chu hin khu aman khom le chu merit si hi sa ong tam tam cho tu lai khang dong ho na hi na sai lo hi I het num wale inui pa te ho dong tu khang don lai thisan pu lai hi mi thuang ke ngai nom kit lo cho boi dan hena hoidan veleo chun nin khowa na kisi nom lo wa na ka nom lo wa nin khowa lo sam ne hi nom lo wa hele don't be hasty kino hi tong gajinai gai mang ke de ti na yong ka he point jinai mat jong pha point apart no me ya chu spiritual reflection nei ngain pathen do de aban ting le parental counsel inui pa in pha sam itabangam aji chu early attachment can hinder mental and spiritual growth lungthim mental chole lagaw lama khan nahi it really affects sensual entertainment love songs a lam ding na nop sa ding amusement theaters kiti ho dance kiti ho nop sa na za chom that excite passion or distract from spiritual duties it's also see a hit helan tuapan ai bol te even it's also siong hin khangdong hin khotam ta izat su se tam ichi leng naw hi sa ga se zon se le concert ho ki bolin love song ki sa in kumei hoi bolovin festivals hoi nevin zan la zui donovin num anu pam lo ilamovin chawai de jiven hi it's also see khangdong te ho if you are sensible if you want to be successful lagaw la mana kan to no ma ta sala mang phat thena na nei no ma hele avoid chi lo top jing de pleasures that awaken and fit the senses lead to downfall and spiritual decline ibija tu la ya himi pathin thwa lunglut lo hita
mai cha mai ki bol lung ta che na pathin thu yong ke hetalo pathin do na hin kho ki mangta til se hong ki bol ke hat jata na in sunga minu mi pa ka na ki ta hoin mu khalo jong mi tam ta ki umta neglect of prayer and spiritual discipline tauna pathin thu sim chale having fellowship with God ai ma personal a pathin to fellowship nei ai lo wale hoin kai hoin chi avoid I bol ting ngo ba hele lagaw lam ma danger ka hi ti heading the youth who neglects communion with God is in danger of forming wrong habits that later destroy character chani khan chan ho ipija hoi ji lo ham pathena ko nai gam la jiu so pathen to ki wei jap na pathen to ki mat nei lo tinga hele we are in danger of forming wrong habits chan khan chan phalo tam ta ibol lo jiu ta cho ya himi veleo chun pathin hoi ta hinginga nu mei hen lang pasal he jong khangdong te ho pathin ging cha hin kho hin manga anu ne palim dam noyan phata ta huma so piu naw to ki ngai lua hin kho hoi ta di ta hin manga ad to ding dol ki to ale kha patan ki semana ai lo ale a chi pi ding a career ho hin focus in bol ho hi mi a pathin nai ki nai he cho ajinei tiong le pathin an aphalam adi lama alam kai ji tam ta me cho on the other hand atam zo hi chi chu hitalo a chi leng tam ta miam ta pathina kon gamlat na aban ting le association with ungodly friends loi phalo nei ki ti hi khangdong hin khwa chi hil na len pen ta mi tam ta hem veleu chun high school ho hen lang college kai ho hen lang koi hi jong leo hen eloi le pai ine ho hi e hon jong aphata ta ai ki va piong men hi jong le til se na bol khom pi na don khom pi na ne khom pi na bol sa na loi na pai chu you should avoid na ngai mai the hi jong le give up that friend hitabang bad associations can undermine principles and lead one away from the path of righteousness on patna til pha akona egam lat na theu chu pham te like bad association moral habits character mental social spiritual bandel insunga na sata associate hi pham te like friends loi la pai loi la pai chu nei lo dikati na he point you should choose good friends lagaw lama na kiwa pi thei lekha simna na careera na thil bol ho a apha na kitil ho pi thei na kiwa pi thei thil phana bol khom pi thei ho kil hen vo kati nai he khangdong te ho loi la pai phalo ji a hi moral adi a moral hi ka focus no men moral phalo tam ta ki zil do so loi phalo khanin khat influencer khanin influencer khanin nang na influencer hija ko na chu nu la pa ka na nu la pa in gin chat lo lawa thila so ji no hoi bad friends high school ho jing jong ngai le hoi tan ve le chen high school chapong ho jong mi tam ta sit na hi vet na hele bad influence bad friends loi la pai ji cho awan ting lai sei no ma chu bham de le immodest dress and appearance ki von na di hoi lo ta mi mit va na hoi lo ho nu me ya ga sei dinga chu ta sau hi nu me ta sa hi kisel ngai chu aji chu it's your dignity na nu me dang dignity chu modest ta ki van ngai na ta sa hoi ta tom theya sel theya nang ma dignity min nan za theina dinga na ki van ngai tu la ya ta sa hoi lai do de do chong khol jong do de do ki vana taka ho jong do de ki van ho hi ite bang influence wa ko nai na ki ven ngai ni na bol lo ngai ni dia mila na wa do ting le no mai ho ki van dan na het ngai ni lang khan pasal ho jong tu la ya van ki van na za chom ve dia nga jong ki lom lo Christian principles to ki to lo ho ta tu ki sim ho aban ti le holanga midu da lo ho ki van dan sam ki bol dan hi so zo si hi khangdong te hon bol lo ding he cho hin thien lo na lung thima thien lo na lagaw lama hian lang chon phat lo na ho tam ta hin pu lu ji hi true beauty is modesty simplicity and dignity not outwardly display he chi ho sumang thei na simplicity lo modesty lo na hi na dignity na su mang na thei ho ki van ho chu ki van lo ding hi aban ting la thu ai lo na le gu thim chan tho ho me nu e pa ko na
thu ta sel manga zo saya aphalo lama chia thil phalo bol chi khil no zo si bol loading hi khangdong te ho hi cho hi mi tam ta ki bal na bad influence ho na the youth who keeps secrets and hides their struggle loses the protection of wise counsel lamdi na ko mu pi the ho wise counsel a ko na chu ne ki sel mang lo ngai chu khangdong te ho ngai win ai the le nu le pa ho ko na hi nei kho wa na chi pi di ho forever influence in bowling ho forever na chi pi ding ho he don't keep secret uncontrolled imagination khangdong te hon fantasizing about romance pleasure tu lai mi tam ta la mang nei thaga wai ha thelo naw pathin thu de lo naw pathin in ei lo naw hi pham te lai chi yong one of the reasons uncontrolled imagination he just says that and the imagination unchecked leads to temptation and sin romantic to ho romance ho fantasize bolo ingei to wa holang pe ngei na abantila pleasure without guidance of reason and scripture pathin thu bang hilo pleasure in ei ho pathin thu to ke to lo hil mi him khat ninga jong ngadi thailo morara ung di thailo ho he so zo si uncontrolled imagination ho hi bolo ding hi choi hi la sam naw I chi khil no ho ya tu nia hi ki gel do nga hin ake ka hen sei ho hi ki gel do ding da la top jing ding hi aban ting le khangdong te hon tu lai influence phalo pen khat chu bem da social media aji chu ilung thimu le emotion ho hi ala amang tam ta hi content tam ta that stirs passion vanity comparison ibithu hi jong le social media content ho hi event na hele pathin thu to kinaya content ki sim hi tambe se lo cho it is based on philosophy it's based on some other source ke hetalo na it came from the devil our role of authority in khowa thunei chungnung pen chu pathin hi ngai jin pathin thuwa chi ngai khangdong te hon worldly ambitions khangdong te hon ambition tam ta ene ve aphai henla he deu khat chu ambition that is selfish and worldly leads to youth to forsake higher aims e ho dinga khangdong te dinga mihima dinga the highest aim chu van lam hi cho van lam it's heavenward pathin lam hi cho pathin sanga na career na ambition na thil bol ho chu alit zo a chungnung zo ale chu idolism nong ki tian na milim ho to ki bang hen he so zo se thi na lo sap na he cho mitam ta ki pal na len ta kha jong se pham te hele rebelling against guidance ki hil na ngai nom lo he chi pa hi enu ye pa thumok ngai nom lo a mentor ho e ha sanga lin zo hezo I ui naw zo hi mai the hon a sei ho ki jui lo na ki nung lo je le pathin thun a sei ho ki jui lo he so ignoring spiritual counsel from parents mentors and God's word the youth who refuses counsels and follows impulse invites trouble and loss of peace tu la ya mitam ta khangdong te ho beleu chun they don't have peace khangdong ho jing in jong they don't have peace with their parents they don't have peace with God they don't have peace within themselves amos ng emptiness jing bel tam ta ki thanom na lungthim jong umji jong la ki that jong amala ma ki suicide bol mi tam tam ta hi nang hil thei ka him na nang na sei kho ngayam ti ki ta chu tu lai khangdong te ho hi he cho hi khangdong te ho I bol lo win a pai khangdong te ho tu lai mi kon khat chu sei ki ngai thu ki nu mo lo ki un ki din ha cho he cho hi bol lo win a pai chon phatna lo hin na ahung hit ilhun theina ding over he so zo si avoid bowling hi ti chui say no when he youth episode ho ahung ki ball kit ka se in pathenin damna na pi ventin pathena bo ventin aki sei do ho ne het thiam theina de pathena bo ventin aki tin la ki mo ki ka se pathenin damna e pe chi taw hen